le o te lo le wa le fo ni tali tato tu no wa taia wa so lo tasi ma wa tato felo inga mai le fale lo fa tonga so ya krei ka me so ya Ryan le ne tato ofisa ya good morning ni taia ma lo le so i fo mo ia ma lo fo le usu i lo sunga ya langi matafi taia manuia ile mai mo fa fonga ma tato tu ile tato por calamita so lo tasi ale fenga pa anga tato wala fasala o le 685 radio good morning show ya ma tato fa loa mo fa tonga isi o loa o mana mia ila wati na au se o nanga fa le wa fu ya company e mana mia ile alu luma ma fa tup ya o le manuia o lauta penanga na yai mo aso asau ya fa tala fa tup mai so tato tu ta mama tina matua ya ile ngate ile nua o le tu ya ai o fana yaonga o te iloa o lawa a mata o na harvest ya le konga ka pisi ya lista mai titi ya le ala walu le aonga ia ona ya iloa le ma fa fo ile o le awa onga tu fa pisi ni sinan konga ka pisi ia e donate i nisi o fala pop tonga fa fo i le fonta ma fa ia le ngate ile sa ili si le ni moritongi na bili ia nisi na va nga va tu pe le fa ma fa ia o se me alo fa fu company ina yam fai ona aua ni mai maua se la wele se tasi o lo fasi fanua e so solo ile va o peta ti se la bis fa nga ile ala ngata te mi ala ngata ia ilona fa nga ina se me fenga venga se fatula au ia o tapinanga uma ia au ia le alofa te le atu le falolo lo mo fatuanga ia na lo ma vanga uma ia fatara fatfoi ila usunga fai mafonga por kalame ia o fai lava lo fonga ia ma tautua matanga o fia tatu wala leo ni etu lenga ia nisho vaenga lo mna misu tatu tu lenga tau samoni ia o atu no mamao ia ila to lo mfayono la to mo ma ia tatu fasalo so lava se kafo ni kilope ia fatalo fatu mo folo fatu falo fatu anga good morning Samo good morning Ryan malo se vo mo ia malo so a ku pe ka ule se ki mai le si fongo tau so ole falmo fata faga se gasele tau so ne vo tau ari lo sunga li koi ole sa ma wongi ka nga ma wole la vele ma ile ma wole lo sunga le lo fai tu lo ole makake se tu lo ya ele ula se sile ma ile ko fo yele ma le ai ka ko walu ile ana va tau wale se fu maloloina e sili le puipuia na ile te tong fitia ole ko ma vo angol ma ingari koi ole tau sami ma tau ma fai me ai vela okay pina ia so ingula ma vai ia tuputon misterio lilo ia tu langa lo ele tupole ale ma ia ele lo le temi fa mai ai your turn sawa ele lo le temi sa cara kuspaia e mai le tu ma ai fa me wale ai se me ai va ai right ma lo usuri ka ia lo soga good morning fatalo sa mo le tunu pele ni tau ia vele so fa manu malo isu kiriso ia lo tatu ali ia wa sa tatu mo el pon po ia pe tatu tanga tau lin fa mo ia fa fatai le lo fa tau munu le so tatu matai silo lang ia le tu fo i menia so fo ia so fo ia fa po tau tu ala o nanga ia o se tau tua fa le lava le folo lo mo fa toanga ia malu si tatu tunu fa talo fa tunu tau fo good morning malo good morning ia o tiene mano lo sunga po ini vai nga tau ho i vai o le ve fie fa lo la foi fa toanga ngai masinga ia pra fo ini vai ngola ngai tatu fa lo ia o tau nei ma tele level po kala me i reminder ona le tulanga le tele po kala me uma vai ia sa tau fai lava au tala ni sio pa u ia man fa la wilo fa lu ina tonu fa lo ni time ia e luani vai la au sa o ina mai le aso nafi e fa pe fai ma tai mua po tai ala tatu po kala me ni tai au ia o nei vai la o lua ia o nga ile ni seti ia nga fa ma ia fa pe o fa longo mai le fai atina e tau amata fai atina e lawa lawiloa ia maso lava se tangata sa mo lo amata sana tina ia e mato vai la au lo tonu mai e mato fa lo vai tele ia o vai la le ta o avid AVID insecticide o le avid o le vai la au le alfa lo mo fatoanga e mafai ona controlling nai le mites le manu le mites le pe uma lava le pet packs alanga lai kau faisila popo akesia o le vai la au le o mai fa lo fatoanga e mafai ona controlling nai ni man ona lo to tele le mamalu su ta tonu ia ona o le tūlanga fo ile mosekiri fruits ile mo strawberries i ngi sa mo ai pe o le vai la au le pe patino la vai mea ia e am vai ona pui ai la wa voko
Ia, Pui sa- au tamatu. Mai pui au pakeka ia ngor tulang fo ile le faula ni Samoa. Ia ole si vai la au salute. Salute ia ole vai la au le nga mo fungicide. Ia. A tala noa ile meta ole fungicide. Ia lo no winga wa tala noa ile tulang fo ile lo fa ma ia la au anu. Ia. Ia ole tulang fo ile le mfa ona pui mai lau au pateta. Ia po au tamatu. Ia po au sanga fo se turo tai. Ia fa pe fa longo malu si ta tu nu. Ia pa fa pe o fa long me o ta ua se ta se nei la au fa isa wa tina. Ia o mo vai la au pui ai de man. So mo vai la au fa ma. Ia te so fa la tele si ta tu nu le te no ma tu fa pitolo fa lu vai la nei te mi anu. Ia on ma tu fa ngape le ma tu 5 liter le sa fa alu nei le lo se la tala. Ia lo fa pa uina se la fitus food. O se fa mama avenga mo malu si ta tu nu. Ia ona tu lang o le tanga ta. Usa le lo se lau le fia di kari. 5 rika le kalong e foi le la. Ia 5 rika. Ia lo fa pa wina se la fitus food. Ia lo na tasi rita le sa 5 futala. Lo fa pa wina fa futala. Ia ve foi neva no e mafai ona fa mana to ile pe mita si o ta to nu. Ia e pe ona tau long pe i lungo po tato pokala me uma vai. Ia awana ingalo samo. O taimi uma la vai fa tau vai la fa pe po tasi asu. E fa tau ina pe mita. Ona la o le tulanga pui le falo lo mo fato anga i le o lor so i fu tanga tele fa nga ina le la to pui le mato policy private policy e fina le falo lo ia wo le va fa nga pa anga ni falo fato anga mer quarantine ele fo ni me ia pe le wo le va la va ta lo va fa vai me falo fato anga ia sa fa le fa nga pa anga le ia mal mato vai la fa nga lafu ma le fa nga la manga fo ile ia maka yang ko le lo ki pula le sa fa aluina se la mas fule 5 dikanu kama kalongi fo ile le se la fast food ni ia mal tasilita ia lo sa fa aluina il fast food matala le fa pauina tolu o nei o lo te to lo wina ele mas o lo pepelo nu fa mon ina ipe mai le malo se ta to nu ia ngale o mai la correct ma Ryan lau mai le ai o me amo ia me la o le ngor ta to fa la wiloni em fa yana va sa va em fa yana va ia le mo te ia ta to mo ni pot malo ai le o manga kala ngo ve la uri di quick ai ma ve la kalo la sko van mage ia pa ko ala ve so se ve tu nei ia o walu go tal ma to o fa to anga ma si u ma tu tal no fo ima ma to fa so il swing o taule e ta to fai o le malo sul savili ia au uti le timu pa tu lo o me voi la lo tu pu voi le para ma le tu lo wa matau na makwa mavevea ku ingela o so ya lo tu lo fa fo le tono ya o ke mile la se ile o so le o ma su ki pula la ku wa ku ki pu e ko mu a ko ale ele va ngale tu ki pula o ile maveve para o ye se me ko kia o ile ka ko nga ngai va ngai mo la fo fa to wa le se va ko nga mai lan kala ke mi wingi ko le fia fa ma manga o ya mai e fiu e ko ile me wa Awani ele musua ya titatu le fai fatonga. O le mafu anga tonu lawanga mako wa kama kontina la i kasi kilo. Ya mama ko kinkanga la i kai luas fut kilo. Okay. Ole fa alilei ele. Ya portato tanga fitile sala yen. Ya lo fata win el falo lo mo fatonga. E tolu tu anya tanga. O le tanga mo tato wa falawaina. O tanga mo tato la afai e pela ona yel talo ni ta ua. Ya mali tanga mo tato wa la awa malos o le NPK o le Enrich Urea ia mai hydro o tato o ingoanga tato tanga fitilesa ia afa peua tau masalomia ia le tupo se vaenga le ilo le lo fanua o tau na sia fa lo fatonga avesa ua tanga fa le ele ne ia mfaiona to e fully le palapala okay. Ito e fully le palapala ia mavaenga uma fa pena ina ia mfaiona to e watulo ulafu ia ele ngatala ina ia yo le minerale fa popo to tono lo palapala le ua sui ia le o le talo sui ia le taste o le talo ia o le ola lau siusi fo lama lanu me mata o lau le talo te tonu nua e tupu vaenga umani pe fa pe te asia fa lo fa to anga tanga fitilesa lo fa tawina hai kamangare ngar fut ka paua ia le ngar fut tato pau ia ai le o mafaiona sioki o lo botele lava matoe ia tulanga o masa pala matu te tali tuai ile taule wa ile temine sushi ai martau ia le ngata ile o le tau fo ile soifuanga ia ele sauanga ile lo kalafi ia luanga ile al kalafi al fallo fato
e alusa o ina infayona tusa o le ia matangata te tasi lava ia wa matou tele toso matou tele six e tusa pa uma lava tilo al pulsili ia ole pulenga male malu le ofenga luenga i tangata 5 atuanga i tonu suta tutuno so lava se vaenga o umna mi so soni ia matou te afisi mau popo uma suta tutuno i tulanga lo ia vaenga uma mana ia wa lo ma fa ka ko oso o ko mo ka ko oso mana ia tatu oso la ai tolu oso ua faitala angale oso e siona faitala angale mo singi yo ia o lai tatu oso kam masinga le FQ lai tatu oso na terminate ia lo we ia tatu oso le ase tulo le ula poto ia tatu oso complete lo ia tatu ia spade ia tatu oso le fa nga mo fa nuanga wa kamale ma kam spring lo ia fola man tatu oso tisa quintus le oso le e vai tamai fa afa peola tunga fa iwa va ia situ lango tau le fu le fa fa amone mo le tolu fa lava fa ile pupu fa e silia lo male ono pe fitu ia ona ia ilo tulanga fa pena ma ile fa le fu le fa ia o tulanga na pe ia le o ka ko vuinga ke ia wa lo wa fa pe kwa ia fa pena le ke o ngi va ke o ngi ke wa ki fa le fa ia tulanga na lo ia o lo ma wa ia tatu o so la va se va ia matou te tali tuai ia o vaenga lani e te tau ona e whaatau ai le o loa ale whale o loa whaatuanga ia o le tūlanga silisili o le mausalio ananga luenga ma le ananga tā o lou tali tonu ina ma lou whaatuatua ina ia o le tātou o loa ia ma le las ia o lou wa aia lea o se sele selenga manuia e te tau nuu iai i lona tau nuunga ia tau ala mai e tātou mea whainga luenga ia o se au nanga ia ma se tautua whale au au foi ia e mwhaiona mātou ua foi nātu o whaasoi nātu i le teime te susua tuai ia mo whainga whataunga. O le foi lea le wale o sau noa lau sunga le sunga a rai ni tātou foi nei vai lau foi le mo iniseti ia le vo ko lo ngai ke mi wa maka ho sele lau fai fala aina a mako le wa maka ko ka kele mer ka mako mer ka pisi mer ia i ngai ke mi ngol ka ko vaenga lea o tātou vai la auna i tonu ai whalo whatuanga o le herbicides fungicides ia ma insecticides ia onisina vaenga po kalafi o mwhaiona whakalafina ia tātou vai la au lo whatauina i tonu al whaloloa ia wa tātou vai la au e ngā mo manu e ngā mo la au e ngā tinei ei whaamai e ngā e ola lau siusina ia tele o la au tātou vai la au e whaafua ina i le la au ma e fiso soani fo ile palapala ia wa fo se minerale fa pop ina im vena ola la susila la se la o la ya lu ke mingi o le musenta la e fa ka la o yo le fo la ina oi ia arka ya le ga musenta o tatu la au la ya lu temine por tatu fa mingi ma fa yo no ta o se la au se tas awa o pe fa tau vanga ia fa tau ina tatu familinga ele ngatala fa tau ina fa tula auto no pepa potono apa ia o ia inisi wala tu moli mawina fa tau sa o lava le mili wola le tu e lu se time awa o le piota le ma tu ina mai le mili lunga faka na matu asi iro ia na tali le te me olai pa wala mea oi fui tau fui la ka o kama e ta la le pepa tas le kamale wola ia le mili le trei kapis ia e fitu tala valu tala ia mele na valu tala e silia male lua se fulu tolu se fulu pa se fulu kapis i to tonu o le trei le wa mai lau kapis ia va ai la oi vanga te benefiti ai benefiti o le trei benefiti o le palapala so benefiti o le fetile se le utu fa tasi mix na le palapala le o le palapala foi la le sau ele ngate le palapala la le fanua o le vanga lo fa familinga ia o la i ma le palapala mo le fainga o le familinga ma le palapala te si ina ila vula au i le fasfanu wa to fain palapala o sa palapala le sa ya so yo right nei se va que te viva popo ia fa time no sugo ya ro quick ni ta ia fa time le no ia ia via foi ni ta fo e fa i lo mato o lo fo le o tau no mai to tele tanga tau si o le mo tele sala fai matanga tai upun no ko i faki la ku ingona avo anu le masini foura lo kong umel falo fotoanga ia o tatu masini nga o le 5 cover powdering machine por kama va ingi fiki gaming fiti o fiki fa ngai la ko masini ku il avo tu mai lo ngi samo
Ia, ku ia i lima. Ia, sa. Ia, leo whamama avenga whalolo whatoanga, ia leo watau nu umari tatou masingi lea. Ia, se taimi o iluma, ia ono tu atu leo le ata nungon Facebook, ia mara whatai ta inga. Ia mai te maua leo te lenga pa e susu atu matou main story vai teli. Ia o tatou masingi nei, e nga o le suru lava le cash power. Ki, o la ia ngai, te peke kang whapolo ka whapeau awa ku ikung. Ia la ia ngai, ia le malu. Peo le nawa tau lea le whalo lo mo whatoanga, helping you grow. Polo susuani lea mai le wati na e tau amata-mata. E le ngata fo ile le tūlanga e mai le whalo loa ia o loa fo ile lea o ngā mutangata. Ai mawhai o na watu lau o loa lea, e toi maua iau tupi. Tala noa la i le si 5 tau sanga luma nai. A o lele lei lava le masingi lea. Ia e te ono umilionga whai tau wafe ma afe tupe te mawaina. Mai le nei masingi. Ia le mana ia nia wanoa ma le nei lau lau. Ia wha iloa i sio tātou tunu. Ia wha peo e wha fonga mai ma e whia lava se tafon ea tunu e ma ua meni whasalaunga. Ia lau wha ilo tunu tātou pokalame. Tātou masingi lea o le single cover powering machine. Ia le ngol masingi lea ma whai ona tu i nei le awa. Ia e ma whai fo i ona wao tele lava o sa wai le sa ma le awa. Ma tuai whangaloa. Ia awa peo maua mai fo e nisio tau a ingo nei tangatai le oro whai area whai wale ku i lava le awa i lima. Ia e whai loa ato lua mo tatu masingi lea. Ia olo o tele lava ma tōre sa palai tono tatu whalo olo te mini. Neva kerenga vinga tolo peise masingi ia. Neva. Neva nga vinga tolo pawana men ke wasi tolo le se masingi fulu ta vale. Ale o ka o mer masingi le ko ase ava se kasi. Mo fai ka ko mo fai ka wasi se a tolo. Le tolo a kau mau ku le simea a se fa mai se vai fango. A ko ele ka lu mai a mas ka ko uso tu mo va a fesili a tolo ka mane le wai wa lu o ka ma ku ia vale. Ia or kontina le fa kali ka ko pai e mo ka fau ma vai nga papenga. Le nga manga o fot kamaro. Ia a fala o fi fa ia la uma. Mera fa que o fe ala ave e fa u fa avia que minga or kuri vai o marpo or kuri vai que fa kai vo ia tolo e langa e tolo masini na mai le a nga iska ka ia wai le o le va que no polo misi mai le ava tolo sa la o fa e tolo kala vo ele la ko ge me avaro inga ya ga no bo Ia la fai toro kama venga le ava la inga me pelo ele me ingun memo ia o vainga uma ia o ta pene fa lova tonga ia peila vorta tu tala fai so le mitio tanga ta fenga luenga fainga o fio nga luenga se fer time ia wa on nei fai masin tire mana mi sa wa fenga luenga ia tu sa pete mana vatu tu fai lo tu ia ia we ava no fo lava silen il to tono lo to ifani nei ma se mete pole paula vale le mete pole o vai ngai service ai le servicing na fo to fo ia tu lava i Japon ia o le tamali ile na te fatino ina ia vai ngani le vatele na sele ia se mato ai ngai sala fai le ile atina ele le ava le mato ia sa au le mea la le se lo fo le lo ka fakki le mea porque mi le pe kipi ia mar ke mi la le ku ia ia wai o ka la ifo ka mo wanga ka ma le ma le ku ia va e ia le ma nga ke vai ma ko ma ko kongi a ma ko o mo ile le me ku ia va ia ke mi ka ngo a mo le ka ma vo le welo lo ko la wali ia aya o ile nga ku ia te wai ko ko fa ku ia e ke fa lo e le isa ka mo e le kangi mai le mea le afo inge le me ko ia vale kangi mai ale al kula e le isa ka mo e pe aku i kamale la ia la ta fa ile el punya lava no ia la le ia It's a tonu foi pe au me fa te inga ia au me foi na le ia lo le fa nga ina pe lo sungo o tala tu talinga e te sa we fa matala mai va nga na sa fa matala tu ia ma nga ia o masingi ia wal mele ku me ku ava voi ka ko e pi o le au e o le po le ku ia ma le po wa ia o kamale o kamanga va ko le po fa le ala ka mafukanga ia lo na ma ka le TV ala ki masingi we le ku ka folo ka moenga vo le ka moe ka ke moe ma ku ia ka ke ala foi ku ika ia tu langa na masingi awa o le na te lulu wina ia le so
Ia. E nā te sele ia le lumana i manuia. Ia po se whai unga matango fia whi lau atina. Kio tūlanga nā lau ta pena e whalofu tonga aua ne emisi. Aua ne i ngalo ia te oi. Ona e asia pe te awhi. Tusa lava pe te le awhi sau whaatau. Ia e awhi se o mātou au tala nisi o vaenga. Ia na te tonu fo ilea. I vaenga lo e mana o mia. Ia a o lo ngalo ia te oi. Ia le whaloua o lo o maua ai. A tala no loi vaenga ia ele ai ala se tatu. Agriculture Store Company Limited, ma te tū ma mato whape atu, helping you grow. Lau watina e lau ia i le ngata leuta, ia o le taifoi. Ia se teimi nisi tatu por kalame ia ona whailo leo vaenga le whainga whaiva. I le tele o le o loa foula iai, saula vai le mātau titi se ia pā, ia le mātau lapoa. Nua o te tau tino atu, le sau o le whalo lo mo whatu angaloa iei. O se vai au ware kere o sile toloa. Le ai se pāna o le whalo whatu angali mera wa iei. Se vai au loa iei, lo wa tele, lava matutuere sa palai. I e tali atu ai lenga te sa le longa, ia o le lua lo tau tuaina i pornei, i funga lei, ia malala au tivai tele. Ma lo waftai lau sunga kwei, kamiswaia le sunga ya Ryan, toi tasi ala ta fesiri foi le lau sunga kwei kamiswai whafonga mai ale. Tata o turu e stato whala wiloa o le, e wai pe o le fōringa mai le wai umai ulai. Ia le fōri mai le sauta mai a au kuso. O le lua se fupaseni. Okay. Lua se fupaseni to e sea mai. Ili tatou ride on moa la iai. Po le tatou palau moa vau. Ia ma tatou generators. Okay. Mai lava le afi whaleo leo le titi se pa. Ia le afi lapoa. Lua se fupaseni to e sea mai o latou tau masani. Se fe oe, ina ia mwhaiona whatau ina nisi o vaenga. Pāru tasi malo generator. Ia mata apena whai nisi o lo e mana mia e whai e nisi o fufonga. Ia mo le whaonga ino msini nek. Malo waftai, ia. No tu ia lea manoa no le tātou taimi e whai umai e o lua sunga tātou po kalame me sui whatai noga nei tai hao, mana whaloano. Ia, whaftai mo le vanoa, ia vene vanoa, ia mo le tuari whaftai li whaare a wa company. Ia tau wala mai le fionga le pulisili, ia mal pulenga, ia malana au whengaruenga lau fufonga fia. Ia e mole tuari whaftai si o tātou tunu, tātou pā anga whaatau walk-ins, ia tātou pā anga whaatau online, ia whapeo tātou a inga, ia lo mai mo mai lunga upenga te whailangi, ia o lo au mau, ia tunu e mamao, ia malo o whaiara tau tua au tau malele mai whafu, ia e mawhaiona e asiase lunga le Lingard Samoa Market, ia o ina e mawhaiona e whatau ina online me ia tātou o loa, ia e piki ina in matou main store vai tele, ia whamanu ia tu ia lava singa o le uta malitai ni aso si o tātou tunu, ia le liu le tua le vai, ia lo sunga nua, ia lo tu foi ni aso, ia whamanu ia le tua i tāleni, ia maritau tua ino sa moi lunga wala whasalau, ia matou tai alwa ia feisa mo le tunu pele, ia se leo wala aloha po wala avali, ia matou atu lava ina, ia matou na ia wauna, ia e whatino ino lo tau whingalo, ia lo tau pa ia ma lo tau mamalu, ia e vene vanoa, ia mo le tua ili whamanu ianga, ia le uta maritai, tau tātou atu nupele, ia manu ia terene aso, tau whaso i fua.